umkhandlu engcwele wasezulwini. Ngingumfundisi uMvubo ezweni laseMampondweni. Ngeke imini ubaba omkhulu uBhombela esitimela laseMampondo efike ezweni laseNew Hanover. Mayifika khona lwazakala udumo lasezulwini uthi khona ufikile umuntu usiza abantu abanenkinga. Lwaseligijima lolu dumo laze lakhumbula insizwa yakaThabethe. Yakhumbula usizo elilayo ukuthi siloku yashadela iminyaka eyishumi seyiphelile abantwana kazi bathole. Yayisihamba lensizwa esiya kuBhombela wayibizwa ngenceku yenkosi. Uma ifika kuye ithi inceku yenkosi ngizocela ukuthi ungiphe abantwana, anginabo abantwana. Uyabuza uBhombela kuyo lensizwa ukuthi ukhona umakoti ufike naye na, uthi yebo ukhona, hamba uyombiza. Wayesomlanda umakoti weza naye mayifika wayesithi cha khuluma Thabethe uthi ngizawucela umuntu wenkosi ngicela ungiphe abantwana kodwa ngizocela ukuthi ungiphe abantwana abangamawele baba ngamawele amathathu ngesikhathi esisodwa. Uthi uBhombela umakoti uyakuzwa lokukhuluma uyavuma ukuthi ubathwala abantwana abathathu uyavuma umakoti uthi okusekucela ubaba kulungile babe njalo komakoti baqala benalo inhlonipho. Wayesebabusisa base behamba wahamba isikhathi ehambe Shumayela uBhombela kwafika isikhathi wayesebamhlele umakoti emzini kaThabethe ngamhlaya ibelethe wabeletha ngempela abawele abamathathu. Nami konke izinto zenkosini ndangasali ngoba ekhaya kwethu lapho ngizala khona emzini kaMvubo kanye nasemzini wakomalume kaBhengu uBhombela uqobo lwakhe uyena washumayeza abazali bami base bekhetha inkosi kuye. Abazali bami abashunyayezwa ngumfundisi noma bashunyayezwa abantu bakuleli bandla. Kodwa ngamhla uBhombela esemanzi Mtoti esemzini wakaNtsele ngo-1923 wathi efikile umkhulu wami ezoyibona le nkinga yomuntu ekhulwa ngaye wakuyisonto wayesethi ngolesithathu ngolala kwakho wayesefika uBhombela ekhaya kwethu walala khona. Uma ikhonza izinto zenkosi sebebelethiwe abantwana abathathu abathola amawele amathathu. uThabethe laseludumo lahamba izwe lonke benyezwa kubatshazwa ukuthi hey kwenzeka isimanga emzini kaThabethe. Lahamba lolu dumo laze lawufika udade wabo la beshadele khona ukuthi kwenzeka isimanga ekhaya kwethu. Batholakele umfowethu bathola abantwana abathathu. Base befika labo dade wabo beze kuleli khaya beze kwabo bezobongisa umfowabo. Siyakubongela mfowethu ukuthi uthole abantwana abathathu njengoba bacela kwakhe encekweni yenkosi. Uthi udade wabomdala mfowethu uma ngabe ukutholakala amawele elinye lelendiswe akaze kwenzeka ukuthi umuntu angathola amawele amathathu aphile lamawele amathathu. Uma ephile umathathu okusho kuzofa wena. Ukuze khona lamawele ezokhula kahle nawe khona uzophila kufanele sendise lodwa. Indoda kaThabethe cha lamawele ngawacela komuntu wenkosi alikho elizokwendiswa. Wayesehluleka udade wabo kumfowabo ukuba ayizwe lento ayishoyo. Wayesecabanga udade wabo ukuthi umuntu ongacishe amlalele kangcono umakoti. Wayesiya kumakoti wafuna umakoti lapha ekhaya kaSibanibani akaze kwenzeka okwenzekile kuyisika. Uma iwele lodwa lingalendiswanga
indoda yakho uzoyiswela. Waqinisa ikhanda lomakoti wathi kulungile sabacela encekwini yenkosi sabacela kushembe labantwana mukho ozokwendiswa. Bazophila ma uNkulunkulu wesabela ukuthi sofa nomyeni wami sofa. Kodwa labantwana bona abaphile. Wayesecabanga isu udade wabo kaThabethe. Kuthe umakoti esaphumile sawukha amanzi wasethatha igabade wayeselendisiwe lelonto. Seyabuya umakoti elondiwe leselambile. Naselangcwatshwa. Kwahamba isikhathi izikhonzo ezinto zenkosi neminyaka hambe eshumayela ubhombela umhlaba wonke. Kuthe ngenye imini wayesebuyela ngelizwe laseNew Hanover. Uthi ngiyakhumbula ukuthi kwanindoda yafika la kimi ngomunye unyaka ngiyilapha. Yafika yacela amawele ukuthi thina boshembe simupha abantwana. Ngiyayikhumbula leyo ndoda ayisekhumbula amadoda endawo. Uthi awu kakuThabethe. Ake nigijime ningibizele le ndoda. Base becinga uThabethe bamthola wayesefika. Uyambuza ke uthi ndoda wabathola abantwana obacelile. Uthi uThabethe yebo ncike inkosi sabathola abantwana. Uthi nathola bangaki? Uthi uThabethe ncike inkosi sathola amawele amabili. Uthi ubombela kuye Thabethe okucelwe yithi nesikubophile emhlabeni nasezulwini sikubophile. Ovunywe ezulwini nala emhlabeni kunjalo. Bangaka abantwana abathola Thabethe uyaphinda uThabethe ukuthi babili. Wayesethi hambe ungibizele umakoti wakho wahamba waya enkosikazi wakho wafika wathi lalela la. Inceke inkosi ngibuza ukuthi bangaka abantwana esabathola bofika lapho ukuthi babili. Ungasho ukuthi babathathu. Base behamba bephinda kuye ebhombela bafika baguqa. Waphinda wabuza umbuzo wakhe sewubhekise kumakoti. Bangaka abantwana abakhuleka abathola. Wathi umakoti babili. Kuthi ikhonzo ezinto zenkosi yasukuma into yasezulwini yama ngenyawo. Uthi isimkhafa kakhulu lo makoti. Yathi ngiyabuza bangaka abantwana abathola. Wayesefikela spiritual lo makoti wayesekhala ehayiza. Wayesedonsa abakhokhela baseduzo bakhweba wathi ambana lo nkosikazi ngiyamkhokhela. Ebese buya zositshela iqiniso ngoba okulotshwe yithi la emhlabeni nasezulwini kulotshiwe. Base behamba naye base bemkhokhela abakhokheli wayesebembuza bangaka abantwana abathola abathathu vuma kodwa umyeni wami uthi angithi babili. Asiphinde kuyinceke inkosi yovuma hamba yovuma kuye. Base bekuyela kuye. Mabefika kuye ubhombela uyavuma umakoti ukuthi baba ngathola abantwana abathathu. Uyabuza ubhombela ukuthi kuphi pho wesithathu nabenze njani abantu babili. Cha lo wesithathu udade wethu umdala wasemzini wathi sizofa noma umyeni wami uzofa mangabe engendiswanga lo elinyiwele ngakho kumele malendiswe la selendiswa zalibulala. Ithi inkosi Thabethe unecala lokulahlwa ngoba wakhipha umphefumulo. Ithi hamba uphinde ekhaya ulanda inkomo enkulu nazo zonke inkabi. Necebe kunazo zonke uzoshawula icala phambi kaNkulunkulu. Ngoba uma ungayishawulanga leli cala ngeke sibonane nawe la nakwelizayo. Wayesephinde emuva uThabethe ekhaya emndenini wafika wabiza abafowabo batshela ukuthi ngiphume encekweni yenkosi. Ithe inceke yenkosi angithathe inkomo ngizohlawula icala engalenzayo. Ngiyabona ke bafowethu le yankomo ezibanimani enkulu nazo zonke la ekhaya yona ngizoyithatha le yankabi ngohlawula ngathi bahle kusuku bazibabhukuza phansi bathi awu ungathatha inkomo engakuyiphi umuntu. Aphilanga isikhathi esingakanani esishabeka lensizwa kaThabethe siyadlula emhlabeni. Zikhonzi ezinhle zenkosi ngenye imini uma ubhombela isitibela samampondo hluphekela mina nawe akhala umsebenzi.
esuka eNtabazwe ezawugibela isitimela esibheke eThekwini ethi leyizwe lamhlupha leli lizwe lamkhipha ekhaya laze lamhlalisa ngaphandle kumuzi wakhe lithi lelizwe uma ungayishembelanga ikuthuma khona ngizobulala iy'ngane zakho ngize ngibulale konke kwakho ngiqede ngisho imfuyo yakho ngiqede konke ngawe. Iyasuka lensizwa yomemo iyahamba iphelezela umngani wayo kwanomfundisi uMahona uyamphelezela mayisefikile estation abahamba nabo wathi mayisemvalelisa uMahona waqhathaza inyembezi lomngani wakhe ehlukana naye ezezweni laseNatali esuka phezulu eHarrismith wathi kodwa mngani wami ngizokunikani ngoba nginalutho. Wayesecabanga umfundisi uMahona ukuthi nginesigqoko wayesekhipha isigqoko sakhe wathi mngani wami ngupha lesi sigqoko ukuthi la uhamba khona ushiswa khona ilanga ubeke sona isona yokhosela kusona lothi uma usibekile ungikhumbule ngaso ukuthi saba bangani abaphilela nayo kuleli lizwe lasenhla. Wathatha ubhoko lesitimela wasigqoko wayesigibela esitimeleni wahamba naso uma esesenhlanhleni endaweni yase-Eden eMaritzburg uma esefikile emzini wase-Eden eMaritzburg ngeyimini uma ehleli esihlalweni sakhe la eceleni kunesihlalo esincane ibhasikuli wayesethatha lesigqoko wayesesibeka la base behleli abantu beza kuye beyibika benza kanjalo beza kuye bezoyibika insizwe zabo. Waseqhamuka abantu ababephethe umuntu bembambe ngeragi amachopho amane eragi wayubhaca lo mama engasahambi umuntu ophilayo kodwa engasaphili ngendlela yiyo base befika bembeka la eceleni kwale bhasikuli eyayikhona waqhubeka nje wanaka abantu laba ababephambi kwakhe wase kusuka ishingishani somoya sathi masuka ishingishani somoya sathi siphephule lesigqoko sehleli kwibhasikuli sathi sidiza lesigqoko sathi sikwesihlala phezu kwalonkosikazi osetshalini uma sihlala phezulu lesigqoko sihlala phezulu kwalonkosikazi osetshalini waqhuma amathambo waqhuma insipha kulonkosikazi wasukuma wahlala ngezinqa wasukuma lonkosikazi wama ngeenyawo into engasakwazi ukuyenza uma yema ngeenyawo waphila ngaleso sikhathi ayibongwe inkosi. Uthi thatha lesi sigqoko uyasondela uyasithatha isigqoko sibeke esifubeni sakhe uthi lesi sigqoko sonamhlanje sokuphila yazi basibona isigqoko sakho siyaphila wayesibeka lesifubeni sakho wathi isigqoko sokuphila amakhosi aloku mNazaretha uhlala emva kwami ayokufaka lesi sigqoko inkosi kusamazo noswele.